TV West Nehinda ni kutangira aha program ey'obuhingi n'oburisa omuhereza ndi Ivan Tusiime. Tugumizamu n'ehururu yitu ey'omuhingi n'omurisa w'omutaano. Eriizooba twataayayira Mijuma Farm kandi famu egi neshangwa omu kyaro kya Kyamijuma omuri Kitwe Ntungamo district. Famu egi neya Abel Katemba kandi manager waayo ne Enoka Kagonyera ekatandika omu mwaka gwa 1987 baguma nibagiboneza n'okusya hati. Emyaka 8 enyuma bakatandika kuhinga ebibingo hamwe n'ebinyansi by'okuriisa ente kwenda ngu zikabaha amate mingi. Amazina Kagonyera Enoka ninkora nka farm manager kandi egi farm bageta Mijuma Farm. Mukama wayo nibamweta Abel Katemba. Farm egi neshangwa? Neshangwa mu Kitwe Ntungamo district kandi iki cyaro baketa Mijuma. Ekatandikana n'ente zonka nimpamya no kusyana hati n'ente zozikine umwaka nkogwa kakinana na mushanju ebyona tukaguma tubikora with time. Ente nziriyo bunyatsi kugira nka famu yono kweri kandi na project ege yo kugaburira nayo tukija twagitandika bwanyuma but initially tukaba nturisa kurisa konka supplements tukazitandika bwanyuma hahurira emyaka nka 8 mu supplementing such ebichori tukatandika n'ebichori byonka then later on tuja twaadingaho ekibingo then tuja twataho n'ekinyasi ntubisambwe kugira nko kumwareba ekyoma byaheza kukura byaka stage yo kutemwa tubitema then tubisa tubitoma nanko mu bibina byo kubibikamo ekora sayirije. Okureberera entezi kuzira kurwara baronda omushaho otendekirwe azigaburira kandi okozya bakabanza bakoresa deep konkati nibogeza omukurash ezokurwara tugiragurira tweta omushaho then mwene wari kutwadvisinga zaba ziriyo zo kugaburira zona ningashe zaza ziriyo zo kugemwa zona kugira nkendo wari kuzukuba nizisha rero kuzozya kubinga engoha enki kuzozya tukosembaze giya burijo nishaye tukatwineho deep nyayo mwagereba so tuja twagereka yagera issues twagereka abwe mbazi gumane mukiba mwaheza kutamu mbazi ugukongera mwana muza kozya ngo hato mu stock tuguru so gutuguhya mutugwata so cyo mwarebera twineho crash ntogesa arakoma kutukogesa ka pump bine ebihandiko bya buri izooba ebikoreka entezi okuzirukamwa hamwe n'ebikoreka emihendo y'amati. Ebihandiko bituyamba kumanya yaba amate gakendera yaba gainamuka kandi ahabwenki abwenki gakendera ingashaka wenki gatemba munonga mushoza amatega kwingana on daily basis benatano bitano in that range riteriyar rukaga hati karentire kerya hansi ngira bimwe nabo hatabo abitukusupply ngira abo bahindi nubo bakudetamininga price nibatugera ngo amatene bagatwara Kenya hati price iri hansi ubundi nibatujya ngo ni mwingi mwene kitekateko cyo gukora value addition kugira mu mukorenka yogate yanyu gaguma gatemba gaza hansi munonga mukorenka yogate mbe niyo mwaguza mukama witaka yashitekatekireho ntegajega unayenda kukikora. Bine mashini yo kushara ebinyansi hamwe na mashini yo kusindika amizi omu famu yawo.
Store mbwenu ka pampu nituzibika kuriya mbazi nayo eri kuri ifu. Eno kakagonyera obuyonjo bwa farm nomubukora muta kandi ahabwenki muri kubukora. Hato obuyonjo bwonu katuje tutandikira aha mpaho mu buri kasheshe hato nko zaheza kuriya zigaruka zigarukaho mu kasheshe tukeza hato tukirininga ahizu kurira na ahizu kwemera takirininga tukeza hato batamusayiriki bakeza atutegereze ntahiziriziro mu ihangwe zikarya tukakama mine hwayiro omukasheshe twaheza kukama ebyoma nitubyozya tubyanika ready okuja kukamera mu ihangwe. Abweche mukoro obuyonjo bwo bwona obuyonjo ntuba ntwenda amate gataka sisikara kutwara nkamata dayare bakakugira ngo gafire mugagarireyo. Famu yabo yona eyetorire emiti eyari kugira ngo bakakora kwenda kurinda ebyo buhangwa bwensi. Munonga kuko mwarebe emiti mwere ryoko ruguru endijo side egi endijo the whole farm yona eri enclosed n'emiti. Ekyo mutano ekyo bakozere no kugira ngo bakazitara famu yabo yona tinente ninga embuzi ezindi ezikutaha omufamu yabo hamwe no kureba ngo bashohoza amate marungi okwenda ngo bagume n'amate marungi bakegitara omukigombe cy'abarisa ecyandafuko aho bari kuguza amate gabo. Tine ente zindi ziri kubasa kuja kutahamo n'obuzakube embuzi ezo ntumaking sure ngo tuzazamu tukagiraga ishu y'amate no mushanga bamwe batamu kamuyizi ubundi shanga babaterera nkesumu ngo amate ganyu gafa manya amate ganyu garumwa amizi babona tare that's issue. Abwikino jamu ina amate gaboni ninjana amate ubunyatsi kwarte y'ubunyatsi ubutukurisa n'uburungi wataho na supplements ziturukuhereza karentere tutaha dairy cooperative society je niyo tutaha nayo head office Ntungamo ndafuko so no market yitwera turukukira ko naka kuguza agaga ogumuro bajwago mukama famu hagira nk'icyayitegese kiri kwetenge nk'esente nyingi aho ko sente ziri kurwo mu mate zo ku maintaining imibazi enki konka habo hunke cyayitegesa ko gukora nkatanka nk'iki aho na inject ngamwe sente tukira kugeramo kuko bano tamborere bakuguza muri samuta turi satiti abo muri buja batayayira bareba turukora sayirigi n'abandi batanikire kuhinga nangwe ibibingo atiwe nka manager no kora mirumo cya enoka nka manager iwe no kora mirumo ki hano ya no kureba ngo abakozi bariho no kureba ngo ente nzoga no kureba ngo bakama no kureba ngo zanywa muyizi za yoga records to kurebamo records ni ndeba mu kake kwenda kutunga amizi agatakwaho bakatimba amizi bagatambuza bagata omuzatanka kandi nibatangiriza na miza genjura amizi hano ya tukabati ngwen tarho sosi ya mizi keta unkati tukeja twataho dams twine mudamu nkaina kuruga kuriya kugira tumu omukavara ko kona so eje ya hagateji niyo twateyeho pump iri kupampinga gamizi gakayijaha gakaza umutankezi hamwe na ziriya z'uruguru
amashanyarazi ampa twineho sora konka kugashyira ampaho tubetakaga tahize umunda izi niziba zigeze imitwaro 2 n'ikicweka kuri ifari y'indijo denzi yezo ruguru hariye imitwaro 6 hamwe n'imitwaro 4 agamizi no gabahwiriye munonga famu nibwo gatwerere general kandi tugaruka n'inshuro yabigwire tutapingage agamaju. Yes, so we don't let tukurikiriza muri zigona kufasha apart from hariya niho gwari kwataka konka handi hona nigaza umutanke zinjora yago netahiza aha kurebera rente tugaruka tutungaho sente zindi zo kukozesa imirimo indijo tugaruka mbene ebitari kutenda munonga izi sente nanka ni project niyeru kubikora konka imbaze ntuba tukosanka nko kwezi tubanza kosanka miliyoni 1 n'ikicweka miliyoni 2 rero bamuhire mu kazinga wakuwe miliyoni tuba tuhiremo nka 8 ninga 10 uyaboneza abakozi uyaboneza mu mwaka gw'2019 gukabagumira munonga omushana gukaba mwinji munonga amatega cyendera nokwe kusharamu bakatandika gukora sayireji kwenda ngo guhagaruka babe bine ebyo kurya byente menire nka umwaka gwa 2019 weniti gumushana gwajwa mwinji munonga ubwo tukatunga mu challenges amatega cyendera nangwa n'ubunyatse nabwo bwacyendera in fact that's why nubwo tutandika silage supplements nubwo twakutunga ikishane icyo kikabakoresa rose ko matego gacyendere rose neteko kuba konka kutwakozere twatandikiye kutamuza silage naki twatandika ku balancingamo nogira ngo kaferwa twingana ki ningera tutunga nka miliyoni nka 10 okwezi that time tukanturyo mu 4 5 nkomo mwera tunoteka chikagarira kubateganisa ninteka ngo njibasa kutateganisa abo ko hatemisha neje yabeneje ubwirobu hatetanikire kucyendera tutaha tukora n'abandafuko no bari kumanya ngo twine project ya farming project hano bine orutoke kandi nubahinga n'ebicyori ebiri kubahwera kutunga ibyo kurya aha farm twine urutoke twine bicyori nabwo no mwaka we numuja kureba store y'ibicyori n'ibihimba nabyo mwabireba so food security tuturkubi plan za farm no jana zo zihe mu mishozi mwine nkuko wanombuza bakangambira ngo benda kwija gukora koreta nk'ecyoma cyo gukora yogati n'ibindi biri kugendera obutumwa bwo kwereza abakutureba TV West nubwo buhaye obutumwa buno kwereza no kugira ngo farming nunungi kandi nuyihamwe sente oyamba n'abantu nk'aba bana bohereza abantu imirimo yebare kuguma nanye aha porogaramu egi kandi ehuriro y'omuhingi n'omurisa w'omutaano negumizamu bitwa kuba noyenda tukwikeho aha famu yawe omuhururu egi nobasa kutuhikirira aha office zito Boma Mbarara ninga teera esimu ya producer wa porogaramu egi 0772251542 omuhereza ndi Ivan Tusiime guma aha TV West nehinda.